nibyo reka mbasuze kandi mbahe ikaze mbifurize kugubwa neza kuri umunsi wa none tariki 26 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2026 turagarutse muri studio kuri Mikono ndi Bosco in Region Info tugiye kubana mu biganiro n'amakuru bizibanda kandi bigaruka ku biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Rero mw'abantu mwe muri mu gihugu cy'u Burundi, mwe muri Uganda, Repubulika Demokarasi ya Kongo, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi mu mpande z'isi zigiye zitandukanye, ndabasuje kandi mbahaye ikaze mboneyeho kubifuriza kugubwa neza. Uyu munota tugiye kwinjira mu makuru akomeye kandi cyane y'ingenzi aza kwibanda n'ubundi ku dosiye rutura zikomeye cyane zamaze kumenyekana. Iby'u Rwanda muri Repubulika Demokarasi ya Kongo byasubiwemo. By'umwihariko ibijyanye n'amabuye y'agaciro bivugwa ko akurwa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo agacuruzwa n'amasosiyete akomeye cyane y'hano mu gihugu cy'u Rwanda. Aya masosiyete yamaze gufatirwa ibihano. U Rwanda rero amasosiyete yarwo akaba yafatiwe no kwera gucuruza amabuye y'agaciro aza mu buryo butemewe agacuruzwa ku isoko mu by'ukuri ritemewe. Ni mu gihe ibi bibaye ubwo duheruka mu nama irondere mu Bwongereza aho Amerika yamaze kwigaragaza yuko yamaze gufata iki kibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ikagishyira mu nshingano mu by'ukuri ikagishyira mu nshingano z'ibyo igomba gukemura, ndetse bikaba bivugwa cyangwa se binugwanurwa yuko Amerika mu by'ukuri ariyo none ifite ubugenzuzi 100% bw'ino ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Nabigarutse mu kiganiro cya mu gitondo ngira ngo abantu twabanye mu masaha mu gitondo babyumvishe. Ni mu gihe rero kugeza kuri ubu ngubu andi makuru tuza kugarukaho cyangwa se tuza gucamo ibijyanye n'abanyekongo bari barahungiye hafi hano Tanzania, mu by'ukuri ngo batangiye gusubira Goma. Turaza kureba rero ese urwo rugendo rurimo kuvugwa rurimo gukorwa gute, ese barimo barasubirayo barava he, mu by'ukuri bari kugeze ubundi byifashe gute. Niba ushaka kumenya ibyayo makuru yose igira hino kandi ukande subscribe, nyarukira no kuri Rwanda Political ukande subscribe, kubera yuko ndashimira bamaze gukanda subscribe amakuru arimo arakugeraho 5 kuri 5 naho mu by'ukuri ndetse n'ahangaha. Niyo mpamvu rero uba ugomba gukanda subscribe. Abantu bashaka kujya muri group yacu ya WhatsApp, link murayibona munsi y'umutwe w'inkuru muri comment yaho twayipininze kabisa kugira ngo ikugereho neza 5 kuri 5. Hanyuma rero reka twinjire muri dossier ikomeje gukomanya abatari bakeya. Barajya he bati amubiye noneho abakozeho. Ibi byagiye bivugwa kenshi bati kuba Leta z'Ubumwe za Amerika ziri kwegurirwa mu y'agaciro Repubulika Demokarasi ya Kongo byanze bikunze akavuyo ndetse n'akajagari mu bucukuzi bw'aya mabuye kagiye gucika, kandi nibizo koko. Reka twinjire muri dossier. Leta zunze ubumwe za Amerika zafatiye ibihano uruganda rutunganya zahabu rwa mbere rwo mu Rwanda, aho barimo kurushinja gutunganya zahabu iva muri Repubulika Demokarasi ya Kongo kandi nta burenganzira bafite bwo kwikurayo, ndetse n'abayibaha cyangwa se nta n'abayibaha bafite ubwo burenganzira. Ibi rero bivuga ko kugira ngo iyo zahabu iboneke binyura mu gukorana n'imitwe twaje intwaro, kandi ibyo mu by'ukuri akaba habaye uko bivugwa ko bitagomba gukorwa. Leta zunze ubumwe za Amerika zafatiye ibihano uruganda Gasabo Gold Refinery cyangwa se Refinery rukorera i Kigali hamwe n'urusobe rw'amasosiyete ashinjwa kugira uruhare mu bucuruzi butemewe bw'amabuye y'agaciro ava muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bikavugwa ko bikorwa ku nyungu z'umutwe wa M23 ushyigikiwe n'u Rwanda. Amerika yabyemeje ishyira akadomo, iravuga iti sosiyete ya Gasabo Gold ifatiwe ibihano ikorera i Kigali, irimo iracukura, irimo irakoresha amabuye y'agaciro ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, kandi ibyo ngibyo Amerika yagiye bivuga kenshi igasaba ko bihagarikwa. Leta y'u Rwanda kugeza rero uyu munsi hakirimo gufatirwa iyo n'amasosiyete amwe namwe y'iki gihugu baracyakana bakavuga ko nta ruhari na ruke bigeze cyangwa se banagira hano mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni ibihano bishya byatangajwe na Minisiteri y'Imari ya Amerika, icyo bita US Treasury Department, byitezweho kongera igitutu kuri guverinoma y'u Rwanda kugira ngo yubahirize amasezerano y'amahoro ashyigikiwe na Leta zunze ubumwe za Amerika. Nuvuga ngo ibi bihano Leta zunze ubumwe za Amerika babishyiraho kugira ngo bongere igitutu cyangwa se kugira ngo niba udakeneye ko ibyo bihano bigumaho urubahiriza ibyo usabwa cyangwa se ibyo wategetswe. Niba wanze ibihano birakomeza kongerwa. Murabizi ko byahereye ku ngabo z'u Rwanda na bamwe mu bajenerali bagiye batandukanye barimo Ruki Kapsisi, General Mbaraka Muganga ndetse n'abandi bagiye batandukanye.
ubu rero byamaze noneho kugera kuri ya masosiyete akora bwa bucuruzi bwa bucukuzi butemewe. Ibyo kandi bikavuga ko ngo bakorana na AFC-M23 cyangwa se n'izi nyeshyamba ziri hano mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi rero ngo buriya bifatwa nk'ibitiza umurindi cyane iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ikibazo rero gishobora kuba kigiye gukemuka. US Treasury Department ihagarariwe n'uwo bita Scott Bessent ikomeje kugira uruhare mu ishyirwa mu bikorwa rya zino ngamba ndetse na bino bihano. Amerika yatangaje igira iti dufite ibikoresho byinshi tuzifashisha kugira ngo izo ngabo zanyu ziri mu burasirazuba bwa Kongo ibyo bikorwa mu kurerayo bigira iki bihagarare. Ati kugira ngo ikibazo kiri hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo gihagarare. Abantu bagira ngo Amerika mu by'ukuri ni bimwe igivuga cyangwa se ngo na ya Amerika, ariko murumva ko bano bagabo uko bwije n'uko bukeye ukwezi kundi barakomeza kugenda bagaragaza yuko koko ibikoresho bavuze babifite ndetse nta kwibeshya kurimo. Nubwo u Rwanda rutagira umusaruro munini wa zahabu rukura ku butaka bwarwo, ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF International Monetary Fund cyaragize inama ko amafaranga igihugu cyinjiza avuye mu kohereza zahabu hanze yarari kwiyongera cyane bitewe n'izamuka ry'ibiciro bya zahabu ku isoko mpuzamahanga. Ibaze aho byageze ko IMF International Monetary Fund ivuga yuko ngo amafaranga igihugu kirimo kwinjiza mu by'ukuri ngo ateye ubwoba cyangwa se arimo kuzamuka mu bijyanye n'amafaranga yakurwaga mu bucuruzi bwa zahabu zoherezwa hanze mu mahanga. Byatunguye cyane kino kigega cy'imari. Uvuga ngo bino bintu aba ari uruhererekane ndetse bibaje byagiye mu by'ukuri bikorwa hifashishijwe imibare kugira ngo bamenye se ekonomi irimo irazamuka gute, ni ibiki igihugu cyinjiza biraturuka ese ibingibi ubundi bishobora kuba byakwinjizwa dukurikije n'icyo bakwita gross domestic product GDP. Ibyo byose ugasanga ntabwo birimo birahura na GDP y'igihugu, ari nayo mpamvu usanga IMF Leta zunze ubumwe za Amerika murabizi ikorana na IMF cyane babahagurutse bakavuga bati ibihano ni gutya bigomba kugenda. Bavuga ngo haba harabaye no gusaba imibare. Mu mwaka w'2024 imibare nayo yahishuwe yashyizwe hanze. Mu 2024 hashize imyaka navuga ko igiye kugera kuri 2 u Rwanda rwohereje hanze toni zigera ku toni 19 n'ibice 4 za zahabu zifite agaciro kagereranyijwe kuri miliyari 1.5 z'amadolari y'Amerika. N'amafaranga menshi cyane, bikaba byaragize uruhare runini mu mafaranga y'amahanga igihugu cyinjije. Icyo bita import rwose ngo yarazamuwe bitewe n'icyo navuga ko amadevize, icyo navuga yuko ari ibyaturutse ku bijyanye no kohereza zahabu nyinshi cyane hanze. Mu itangazo ryasohowe kwa 4 nijoro, Minisiteri y'Imari ya Amerika yavuze ko uruganda Gasabo Gold Refinery rwatunganyaga zahabu yacukurwaga mu bice byo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo byafashwe n'umutwe wa AFC-M23 kuva mu ntangiriro za 2025, aho Amerika ivuga ko uyu mutwe ushyigikiwe n'ingabo z'u Rwanda RDF ndetse ngo iki gihugu kikaba kirimo gukorana n'uyu mutwe. Zahabu zicukurwa mu birombe bigiye bitandukanye zikaba zirimo ziratunganyirizwa i Kigali. Amerika yanashyize ku rutonde rw'ibihano Jean-Marie Kalima uyobora uru ruganda ndetse n'andi masosiyete 4 acukura mu y'agaciro afitanye isano nawe. Amasosiyete 4 yose nayo yashyizwe ku rutonde. Iki cyemezo gikurikira ibihano by'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wari warafatiye uru ruganda mu kwezi kwa 3 2025. Ntabwo ari ku nshuro ya mbere runo ruganda rufatiwe ibihano, kuko barakubwira ko mu kwezi kwa 3 2025 umuryango umwe w'ibihugu by'Uburayi European Union naho wagize utya ufatire uru ruganda ibihano. None Amerika nayo ubu tuvugana muri uku kwezi kwa 6 2026 nabo baragarutse bafatiye uru ruganda ibihano ruyobowe n'ubitwa Jean-Marie Kalima, ndetse ngo afite n'andi masosiyete atunganya n'ubundi bikomoka ku mabuye y'agaciro yegamiye kuri no ruganda. Umunyabanga wa Minisiteri y'Imari ya Amerika Scott Bessent niwe uhagarariye icyo nakubwiye bita US Treasury Department, uyobora uru ruganda ndetse n'andi masosiyete 4 acukura amabuye y'agaciro afitanye isano nawe. Iki cyemezo gikurikira ibihano umuryango w'Uburayi wafashe, ndetse uyu munyamabanga wa Minisiteri y'Imari ya Amerika Scott Bessent yavuze ko igihugu cye kitazemera ko Amerika ngo ntabwo izemera ko imitwe yitwaje intwaro yungukira mu bucuruzi butemewe bw'amabuye y'agaciro no guteza umutekano muke mu karere. Ibi bikorwa ntabwo byemewe. Ikindi
ntago biri kugira ingaruka gusa mu burasirazuba bwa Kongo. Ubu tuvugane umunsi bimwe mu bihugu ntago bikirimo kuvuga rumwe kubera bino bikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'ibindi bifitanye isano birimo aho bihuriye n'iyi mitwe yitwaje intwaro. Uyu Scott Bessent uhagarariye US Department Treasury yagize ati leta zunze ubumwe za Amerika ntizizihanganira ko imitwe yitwaje intwaro yungukira mu bucuruzi butemewe bw'amabuye y'agaciro no guhungabanya umutekano w'akarere. Umutungo kamere wa Repubulika Demokarasi ya Kongo ugomba kugira akamaro abaturage ba Kongo. Kugeza ubu guverinoma y'u Rwanda n'ubuyobozi bwa Gasabo Gold Refinery ntibiragira icyo bitangaza kuri ibi bihano, gusa ngo ubuyobozi bw'u Rwanda bari baragaragaje kutishimira ibihano Amerika yarafatiye ingabo z'u Rwanda mu ntangiriro z'uyu mwaka, bavuga ko byari bibogamye. U Rwanda rwagaragaje ko na guverinoma ya Perezida Felix Tshisekedi itubahirije byuzuye amasezerano y'amahoro yasinyiwe i Washington hagati ya Tshisekedi na Perezida Paul Kagame. U Rwanda rwagaragaje ko guverinoma ya Felix Tshisekedi ngo rwose ari ibyitegeze ishyira mu bikorwa, bityo ngo bakavuga bati ngo ibihano bya Amerika nabyo birabogamye kubera ko bitigeze bigaragara kuri Kongo. Mu gihe hashize imyaka myinshi hibandwa ku bucuruzi bwa Kolta iva mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ubu bucuruzi bwa zahabu nibwo bumaze kuba isoko rikomeye, isoko ikomeye cyangwa se isoko rikomeye ry'amafaranga. Ibihugu bituranye na Repubulika Demokarasi ya Kongo birimo u Rwanda, birimo Uganda byakomeje gushinjwa kungukira ku ntege nke za guverinoma ya Kinshasa mu kugenzura ibice bikungaye ku mabuye y'agaciro. Minisiteri y'Imari ya Amerika ivuga ko ubucuruzi bwa zahabu n'andi mabuye y'agaciro bukorwa n'umutwe wa M23 bufashijwe n'abayobozi bamwe bo mu ngabo z'u Rwanda bakomeje kugira uruhare mu guhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, aho hanibasiwe n'icyorezo cya Ebola aho nyine mu burasirazuba bwa Kongo. Murabizi ko munsi bice bya Ituri, Kivu y'Amajyepfo, Kivu y'Amajyaruguru mu mijyi nka Goma ndetse na Bukavu hari kuvugwa case zibijyanye n'icyorezo cya Ebola. Amerika ivuga ko kuva M23 yafata ibice byo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, uruganda Gasabo Gold Refinery rwabaye umufatanyabikorwa w'ingenzi mu kwakira ndetse no gutunganya zahabu yavaga muri ibyo bice. Nk'uko Amerika ibivuga, mu ntangiriro za 2026 nibura ibiro 60 bya zahabu bifite agaciro ka miliyoni nyinshi z'amadolari byakuwe mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ngo bijyanwa muri uru ruganda rw'i Kigali. Leta ya Perezida Donald Trump ikomeje gushaka uburyo bwo kugabanya ububasha bw'Ubushinwa ku mutungo kamere wa Repubulika Demokarasi ya Kongo binyuze mu gushora imari muri gahunda z'ibikorwa remezo ndetse no mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Nk'uko biteganywa n'amasezerano y'amahoro yashyigikiwe na Amerika mu 2025 hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo, ingabo z'u Rwanda zari ziteganyijwe gukura buhoro buhoro mu burasirazuba bwa Kongo, mu gihe guverinoma ya Kinshasa nayo yagombaga guhagarika ubufasha ivugwaho guha umutwe wa FDLR. Mu ntangiriro z'uku kwezi, umunyamabanga wa leta ya Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio yavuze ko Amerika ngo byabaye ngombwa ko ikoresha ibihano kubera ko ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ritanyenze neza nk'uko byari byitezwe. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari uko Amerika yanze u Rwanda ndetse ntabwo ari uko yateguye ibihano ikavuga iti byanze bikunze ibi bihano bizabageraho, ahubwo Amerika iravuga iti ibyo mwiyemeje, ibyo twasabye, ibyo mwemeranyije ntabwo mwigeze mubikurikiza. Ntimwakuye ingabo mu burasirazuba bwa Kongo, ntimwahagaritse ibikorwa byo gufasha imitwe yitwaje intwaro no gukorana nayo, ntimwahagaritse ibikorwa byo gusahura umutungo kamere wa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ati rero mugomba guhura n'ibihano. Hanyuma murabizi ko kino kibazo cyagiye kirigira ingaruka zikomeye cyane zirimo n'abaturage bamwe na bamwe bagiye bahunga. Ubu tuvugana amakuru avuga ko ngo hari bamwe mu banyekongo baba batahutse. Ese koko nibyo? N'abanyekongo bari baraheze ku mupaka wa Rusumo hagati ya Tanzania n'u Rwanda ngo batangiye gusubira i Goma nyuma yo kunyura mu nzira zindi. Byagenze bite? Abaturage b'abanyekongo babarirwa muri za mirongo bari bamaze iminsi baraheze ku mupaka wa Rusumo uhuza Tanzania n'u Rwanda ngo batangiye gusubira mu mujyi wa Goma kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Murabizi ko buri hari gahunda inahari rwose yo gucyura impunzi, yaba iz'abanyarwanda ziri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo n'iz'abakongomani ziri ku ruhande rw'u Rwanda. Hari gahunda yo kuzicyura nk'uko byatangajwe n'abagenzi bamwe
ntabwo ari ni ku munsi w'ejo rero nabwo byabaye rwose, ntabwo ari kera. Ati nk'uko byatangajwe n'abagenzi bamwe bagane n'itangazamakuru tariki 25 Kamena, urugendo rwo gutaha rwabaye mu bihe bigoye cyane bitewe n'ingamba zikomeye zo kugenzura urujya n'uruza zashyizwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda mu rwego rwo gukumira icyorezo cya Ebola. Ku ruhande rw'u Rwanda rwose ngo byaragoranye kubera nyine icyorezo cya Ebola. U Rwanda rwashyizeho ingamba ruvuga ko rudashaka rwose ko iki kibazo kizagaragara mu Rwanda, bityo bakurikirana abinjira n'abasohoka ku mipaka ku buryo bukomeye cyane, by'umwihariko kubegerera Repubulika Demokarasi ya Kongo hamwe mu hagaragaye kino cyorezo. Abo bagenzi bavuga ko umubare muto cyane ari wo wabashije kunyura mu Rwanda kubera ko igenzura n'amabwiriza yo kwirinda Ebola bikomeje kubahirizwa mu buryo bukomeye cyane. Kubera izo mbogamizi, abanyekongo benshi bahatiwe gukoresha izindi nzira zirimo kunyura mu Burundi bakoresheje umuhanda wa Uvira Bukavu Goma, cyangwa se bakanyura muri Uganda bakoresheje inzira ya Kisoro Bunagana Goma. Izo ngendo zose zasabye igihe kinini n'amafaranga menshi. Ubuhamya ngo amafaranga menshi n'imbogamizi muri izi ngendo. Umwe mu bagenzi wagarutse avuye muri Tanzania yavuze ko urugendo rwabo rwari rutoroshye cyane. Ati bamwe bari bafite pasiporo banyuze mu Burundi ariko bahura n'imbogamizi nyinshi mu kibaya cya Rusizi, aho basabwaga amafaranga kuri bariyeri zitandukanye, bituma bamwe batanga amafaranga arenga amadolari 200. Abandi bari bafite ibyangombwa byatanzwe n'ubuyobozi bwa Goma bahisemo kunyura muri Uganda banyuze aho bita Mutukula, Mbarara ndetse na Kisoro kugira ngo bagere i Bunagana. Nabwo urugendo rwatwaye ngo amafaranga menshi. Tariki 22 Gicurasi, icyemezo cyo kutemerera bamwe mu banyekongo kunyura mu Rwanda cyafashwe mu rwego rwo gukumira ikwirakwira rya Ebola, cyatumye amagana y'abanyekongo cyane cyane abacuruzi bari bavuye muri Tanzania bahemera ku mupaka wa Rusumo mu gihe cyegereye ibyumweru bitatu. Kugeza ubu inzego zibishinzwe ziratangaza igihe rujya n'uruza rwambukiranya imipaka ruzasubirira mu buryo busanzwe. Ntabwo barabitangaza kuko baravuga bati ikibazo kiracyahari. Tugiye gato i Londres mu Bwongereza, ariko mbere ko tujya i Londres mu Bwongereza n'ubundi kese z'amabuye y'agaciro ziracyavugwa ku bijyanye n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro butemewe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuwa 25 Kamena 2026 tunabishyiraho umucyo zafatiye ibihano uruganda rutunganya zahabu rwa Gasabo Gold Refinery Limited rufite icyiciro i Kigali ndetse n'urusobe rw'ibigo by'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro byo mu Rwanda. Rwongeye kubwira ibyavuzwe mu itangazamakuru bishinjwa korohereza ubucuruzi butemewe bw'amabuye y'agaciro ava mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bukagirira akamaro umutwe wa M23. Uruganda Gasabo Gold Refinery Limited, perezida warwo Jean-Marc Karima, umuyobozi mukuru warwo Bosco Kayobotsi hamwe n'ibindi bigo bitatu by'ubucukuzi bwo mu Rwanda byashyizwe ku rutonde rw'ibihano bya Amerika. Ibyo bigo ni Bugambira Mines Limited, Wolfram Mining and Processing Limited, Rwinkwavu Mining Corporation Limited. Guhagarika imitungo n'ibikorwa by'ubucuruzi hashingiwe kuri ibi bihano. Imitungo y'abo bantu n'ibyo bigo iri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahagaritswe. Ni ukuvuga ngo abo bantu barimo baravugana Jean-Marc Karima, Bosco Kayobotsi ndetse n'izo kampani tuvuze haraguru, kandi babujijwe gukora ubucuruzi cyangwa se indi mikoranire iyo ari yo yose n'abaturage cyangwa se ibigo byo muri Amerika. Ibi bihano bikurikira ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington yasinywe tariki 4 Ukuboza 2025 hagati ya Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Mu ntangiriro za Kamena 2026 Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yari yamaze gufatira ibihano by'amafaranga n'amategeko abayobozi babiri bakuru b'imitwe twaje intwari ikora mu ntara za Kivu, ariko aribo Gustave Kubwayo ndetse na John Imani Inzenzi bafitanye isano n'imitwe ya FDL na M23, bose bahagarariye inzego z'ubutasi. Abo bayobozi bashinjwaga gukora ibikorwa bikomeye byo guhonyora uburenganzira bwa muntu no kugaba ibitero byibasira abasivile mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo kubahiriza amasezerano ya Washington. Tariki 30 Mata 2026 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zanashyiriyeho ibihano wahoze ari perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila, bamushinja kugira uruhare mu guhungabanya ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo binyuze mu gushyigikira umutwe wa M23. Izi nyeshyamba zirabakoraho. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara ku itariki 3 Werurwe 2026, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yanatangaje politiki yo gukumira visa ku bayobozi bamwe bo mu Rwanda.
viza rwose yabo igahagarikwa, bashinjwa kugira uruhare mu guteza umutekano mu karere. Nuvuga ngo hari viza y'abadiplomate, muri bo harimo Vincent Nyakarundi, umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo zirwanira mu gihugu ku butaka. Iminsi 4 mbere yaho, Washington yari yatangaje ko yafatiye ibihano ingabo z'u Rwanda hamwe n'abasirikare 4 bakuru bazo, ibashinja gutanga ubufasha bwa gisirikare butaziguye ku mutwe wa M23 n'indi mitwe ifatanya nawo. Imitwe ifatanya na M23 nyine, ndetse nawo ubwawo ku giti cyawo. Kugeza kuri ubu ngubu ibi bibaye mu gihe irondere twari turimo twumva ibijyanye rero n'ibiganiro byari birimo aba banyamerika, ngo ibiganiro bikimara kuba, murabizi ko imirwano irakomeje muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, byari byatumiwemo impande zigiye zitandukanye. Hasuzumwe, abenshi banavuga ko ibi biganiro mu by'ukuri bishobora kuba bifite naho bihuriye n'ibihano byafashwe. U Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo byemeje kugabanya umwuka mubi ndetse no kubahiriza agahenge mu burasirazuba bwa Kongo. Ese ibi biragerwaho? Abahagarariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Qatar, Togo n'Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe ngo bahuriye irondere kuwa 4 tariki 25 Kamena mu nama ya 6 ya komite ihuriweho ishinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro yashyizweho mu mukono hagati ya Kinshasa na Kigali kuwa 27 Kamena 2025. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe, nyuma y'inama abitabiriye bagaragaje impungenge zatewe n'ubwiyongere bw'ibibazo by'umutekano n'ibibazo by'ubutabazi bikomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iryo tangazo rivuga ko abagize iyi komite baganiriye ku bukana bw'imirwano ikomeje kwiyongera, ingaruka z'ibitero by'indege zitagira abapilote ku baturage no ku rugendo rw'amahoro, ndetse n'ingaruka z'icyorezo cya Ebola gikomeje kwibasira aka karere. Mu rwego rwo guhangana n'ibi bibazo, impande zose zemeranyije ko hakenewe ingamba zifatika kugira ngo agahenge kari karashyizweho gashyirwe mu bikorwa mu buryo bwuzuye. Imyanzuro igamije kugabanya umwuka mubi nk'uko bigaragara muri iri tangazo, u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo byongeye gushimangira ubushake bwo gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro yasinywe i Washington tariki 27 Kamena 2026, harimo n'ingingo zijyanye no gukoresha indege zitagira abapilote mu bikorwa bya gisirikare. Ibihugu byombi byemeje kandi gufata ingamba zihuse zo kugabanya umwuka mubi, cyane cyane mu gace ka Minembwe, no gukoresha ubushobozi bifite ku mpande zitandukanye ziri mu makimbirane kugira ngo hatezwe imbere ituze n'ubwumvikane. Byongeye kandi Kinshasa na Kigali byemeranyije gusaba ko inshingano z'urwego ruhuriyeho rushinzwe kugenzura ndetse no kugenzuza IGVM Plus zivugururwa kugira ngo ruzajye runagenzura iyubahirizwa ry'imyanzuro n'amasezerano byafashwe mu rwego rw'ubushakashatsi bw'amahoro. Ibihugu byombi byanashyigikiye ko uru rwego rwihutishwa mu koroherezwa ku butaka kugira ngo rutangire ibikorwa byarwo bya mbere byo kugenzura ndetse no gutanga raporo. Nanone kandi byiyemeje gushyiraho ibyangombwa bya politike n'umutekano bikenewe kugira ngo uburyo bwo kugenzura ndetse no kugenzuzanya bishyirwe mu bikorwa neza. Gushyigikira ibiganiro bya Doha, komite ihuriweho ishinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro ngo yashimangiye kandi ko hakenewe gukomeza gushyigikira ibiganiro biri kubera i Doha hagati ya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23. Izi mpande zombi ziracyarebwa na kino kibazo. Iri tangazo risobanura ko u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo byemeje kongera kubaka icyizere hagati yabyo, birinda ibikorwa cyangwa se amagambo ashobora guteza umwuka mubi no kubangamira ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano byagiranye. Ibi kandi ngo bireba n'imvugo cyangwa se imyitwarire bishobora kugaragara mu nama mpuzamahanga. Mu gusoza, impande zose zashimye uruhare rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Qatar, Togo n'Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe mu guhuza impande ndetse no gushyigikira ibikorwa bigamije kugarura amahoro. Zishimiye kandi ubwami bw'Ubwongereza bwakiriye iyi nama yabereye i Londres nk'uko iri tangazo ribivuga. Inama itaha ya komite ihuriweho ishinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano iteganyijwe mu minsi 15 iri imbere, uhereye ku itariki 25. Ni ukuvuga ngo uhereye ku munsi w'ejo hashize kwa 4, bari minsi 15 tuzagarukano kuri izi mikoro tubabwira ibizaba byavugiwe mu yindi nama mu minsi iri imbere, aho hazasuzumwa intambwe izaba imaze guterwa mu kubahiriza imyanzuro yafashwe n'impande zose. Ni ukuvuga ngo hagiye kuba kohereza abagenzuzi bagiye kugenda bakurikirana barebe se ninde
urimo kurenga ku byemeranyijweho, uwo rero nawe ashobora guhanwa. Ibihano bindi bishya mu minsi iri imbere dushobora kubibona nta gihindutse, nk'uko bigenda bigaruka cyangwa se bikomeje kugenda bitangazwa mw'abantu mwe. Aho ngaho rero n'ahandi, aho ngaho mu by'ukuri ni Londres niho twerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'i Kigali na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Hafi rero dukomeze kugenda tubana umunsi ku wundi, abantu tugenda tubana umunsi ku wundi, mugamo mutarakanda subscribe ni ikibazo gikomeye cyane. Bana natwe ukanda subscribe, ndetse kandi unyarukire no kuri Rwanda Political. Nakomeje kugenda mbivuga, ariko munyarukire mukanda subscribe nyaboneka, hanyuma like, share, ibitekerezo byanyu n'inyunganizi ni kwa kundi ni 5 kuri 5, ubundi tugakomeza kugenda twirebera aya makuru. Turi kwa 5 rero, ubwo abagiye kwerekeza muri za weekend, enjoy cyangwa se muze kuryoherwa. Abajya mu kazi namwe muryoherwe n'akazi, ndetse kandi mugakore mukishimiye ndetse n'abajya mu zindi services zigiye zitandukanye. Ubundi nge namwe turahura mu kanya kari imbere tureba n'andi makuru agiye atandukanye, yaba no kuri Rwanda Political cyangwa se no kuri Johnny Info. Ciao ciao, hasta la vista.